Reka twanzike ubundi Pacifique Nininahazwe ndetse na General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'ingabo z'u Burundi FNDB bafiki mu by'ukuri bafiki kuki bahora baterana amagambo haba ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter haba mu gihe Gaspard Baratuza yagiye gutanga imbwirwaruhame mu baturage haba ari kuri televiziyo haba ari kuri radio y'igihugu cy'u Burundi kuki Gaspard Baratuza General de Brigade ashobora kuba ari materana amagambo n'umusivile Pacifique Nininahazwe muzi uvuka hariya mu mpara mirundi uvuka hariya mu Kayanza neza mu birometero 10 uvuye ku mupaka w'u Rwanda ku Kanyaru n'ukubera icyo ubundi aba bagabo bahora baterana amagambo kubera iki bigaragara ko kuri Twitter ya Gaspard Baratuza ndetse na Pacifique Nininahazwe hari amagambo akomeye cyane baterana aba bagabo bapiki ese ibyo bapfa ni politiki ese ibyo bapfa ubundi birasanzwe n'ukubera cy'aba bagabo bahora baterana amagambo bigaragara ko bafitanye urwango rwa kera cyane. Gaspard Baratuza n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 48 naho Pacifique Nininahazwe n'umugabo nawe uri mu kigero cy'imyaka 50 bivuze ko aba bagabo n'ubusanzwe bari muri generation imwe bari mu gihe cy'imikurire imwe n'abagabo b'ibikwerere bombi ariko mu by'ukuri cy'aba bagabo bapfa nawe ugisobanukirwe yaba Murundi nyumva yaba Umunyarwanda nyumva yaba Umuganda nyumva Tanzania mwese murimo mu nyumva abakurikiye byose niyo official mwese mu nyumva aba bagabo mu by'ukuri ikintu bapfa nkuko hari mu gihugu cy'u Burundi bikunze kugaragara ni ikintu kenshi na kenshi kiba gishingiye ku moko nta nubwo ibyo bapfa bari ndibuze kubikubwira nkakubwira ngo ikigaragara bagaragaza wo niki ariko mu by'ukuri aba bagabo Gaspard Baratuza n'umugabo d'origine Hutu naho Pacifique Nininahazwe n'umugabo d'origine Tutsi mu by'ukuri bitewe n'inzangano ziba muri kamere y'abarundi cyangwa se inzangano zikunze kuva mu miryango y'abarundi bigaragaza ko abagabo ikintu baba bapfa cyambere na mbere gishingiye ku moko kuba Pacifique Nininahazwe uri ukuriye rirashyirahamwe rya FOCODE rikunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga rirengera cyangwa rivugira uburenganzira bwa muntu sur les droits de l'homme au Burundi biragaragara ko Pacifique Nininahazwe we yiyemeje gushyira ahagaragara amafuti yose ibintu byose tous les fautes du parti politique CNDD-FDD au Burundi ibi byose bikaba bigaragaza yuko CNDD-FDD ishingiye kuri parti ni parti muri rusange ni parti Hutu sesa ariko Pacifique Nininahazwe iwe na FOCODE iwe bigaragara nubwo rirashyira hamwe rirengera uburenganzira bwa muntu cyangwa uburenganzira bwa gateka kazina muntu uko babivuga mu Kirundi biragaragara ko Pacifique Nininahazwe n'ubundi ya ideologie yiwe n'ubundi nawe iki muri yo kuba mu gihugu cy'u Burundi hahanganye les deux partis politiques mais dekara opposé y'amoko abiri bigaragara by'uko parti imwe ari Hutu indi ari Tutsi ibi rero mu gihugu cy'u Burundi bikaba ari ibintu byashinze imizi cyane sinzi uzaza ngo akemura iki kibazo kuko nicyo kiri imbere mu Barundi ariko kubigaragara ibyo bagaragaza abo bagabo bombi Pacifique Nininahazwe avugira abarundi muri rusange ntajya arobanura agaragaza ibitagenda mu gihugu cy'u Burundi mwamwanga mwagira gute agaragaza amafuti yose ubutegetsi bw'u Burundi bukunze gukora ariko uyu mu General de Brigade Gaspard Baratuza wiwe abavuga ari mahakwa avuga ngo none se nimvuga ukuri kose nkemeranywa na Pacifique Nininahazwe kandi ubutegetsi bw'u Burundi ubutegetsi buntuma bwa Perezida Evariste Ndayishimiye budashyigikiye yuko kuri kose kugaragara nk'uko bavuga ngo umukino wa politike ni umukino ubera mu ibanga ntabwo ari umukino ujya mu kibuga ngo utere umupira ugire gutya cyangwa se ngo ujye muri dojo ya karate utere ngo umutori kofe bigaragara no umukino wa politike ni umukino w'ibanga nk'uko namwe mubizi kandi mubibona ubundi buriya hari umufilozofe nakundaga kumva witwaga Socrates yavuze ngo nuvuga ukuri kose you will be killed uzitwa ariko Pacifique Nininahazwe buriya nawe ukuri kose agushyira hanze mu Burundi rwose kugaragara yego nubwo nawe nta muntu ujya ukora ikintu na kimwe
n'abadafitemo inyungu, ariko bigaragara ko cyane cyane nko muri kariya gace kiwe, kariya gashami yashinze kandondeza, biragaragara ko mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi baburirwaga irengero bikarangira, cyane cyane bakaburirwa irengero byagizwemo n'inzego z'iperereza bikarangira. Ariko Pacifique Nininahazwe, please mwamwanga mwagira gute mu gihugu cy'u Burundi? Barundi kazi mwese murimo munyumva mukurikiye iyi channel yanjye ya byose ni official, by'umwihariko abasangira ngendo bashyigikiye impinduramatwara mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abantu bari inyuma ya honorable Agathon ndabashuhuje cyane, bahaya salamu alaikum. Rero dukomeje, Pacifique Nininahazwe nubwo bigaragara ko acanye maremare we na General de Brigade Gaspard Baratuza, murabibona kuri Twitter, bigeraho Gaspard Baratuza ageraho akinginga Pacifique Nininahazwe ati wagiye ugerageza ukareka kuguma unenga ubutegetsi bw'u Burundi ukaba wavuga n'ibigenda. Ariko Pacifique Nininahazwe nk'umugabo w'inyangamugayo, umugabo utajya ukunda kuba yavugirwamo cyangwa ngo avuge ngo aya mafuti ndayabonye ndayareka, ari nacyo muhora mu gihugu cy'u Burundi, biragaragara ko Pacifique Nininahazwe ari umugabo uvugisha ukuri kandi urengera inyungu z'abarundi, mu gihe bigaragara ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo butonesha bamwe bukagaragaza ivangura ku bandi, ibintu bikunze kugaragara cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ndabivuga cyane nubwo muvuga ngo tuba dushaka views, reka n'ukuri kujya hagaragara. Kubera iki hariya mu gihugu cy'u Burundi no mu gisirikare cy'u Burundi ndetse kuki bakunda kuvuga ngo abantu bari mu gisirikare cy'u Burundi atari iki cya CNDD-FDD cya Pierre Buyoya bari kuri parti de Tutsi, ko bakunze kuvuga ngo abantu nibo boherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakongera bakavuga nanone ngo abantu bari mu gisirikare cya FNL Parite Hutu cyari kiyobowe na honorable Agathon bataravanga ingabo na CNDD-FDD. Kubera iki bavuga ngo abo bantu bombi uko ari babiri nibo bakunze koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo kujya muri ziriya ntambara? Kubera iki bakunze kubivuga? Kuki no mu ngabo z'u Burundi zikunze kugaragara zitotomba zivuga ngo nubwo amadolari perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabemereye agera ku 5,000 byose kuri buri musirikare, hakaniyongeraho amadolari 100 umusirikare agomba kurya buri kwezi, kuki bavuga ngo ayo mafaranga ntayo barimo babona niba koko mu Burundi bakoresha ukuri? Kubera iki ubutegetsi bw'u Burundi ibyo bintu buguma bubyumva? Guverinoma y'u Burundi ifite umuvugizi, igisirikare cy'u Burundi gifite umuvugizi ariwe Gaspard Baratuza ndimo mvugaho n'ubu. Kubera iki atajya kuri radio cyangwa kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi ngo agaragaze ukuri, buri Murundi amenye ukuri ngo guhagaze, kandi abana barimo bapfira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Abarundi? Kubera iki? Ese Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi byabaye igihugu kimwe? Bimenyekane, Afurika ibimenye, East Africa ibimenye, Europe ibimenye, isi yose ibimenye muri rusange, byabaye igihugu kimwe se? Kubera iki perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo kujya guhakirizwa amadolari ya perezida Felix Tshisekedi usanga perezida Ndayishimiye arimo yivugisha ngo mon fils mon frère perezida his excellence le président? Ibi ni ibiki? Kubera iki agenda akita perezida Tshisekedi ngo ni mon frère, ngo ni mon fils, ngo ni mon frère, c'est mon frère, ngo ni umuvandimwe wanjye? Mbese nko kugaragaza ko basangiye ibere ririhe? Wavuze ko urimo ujya kugurisha abantu warangiza ukabika amadolari barimo bicwa n'inzara imiryango yabo. Ibi ni ibiki bikoma kuba mu Burundi? Ariko reka tubivuge, jewe uko ndimo mbivuga Abarundi bumva ndimo mvuga ibitajyanye cyangwa bitari ukuri, muzaze munyandikire muri comment muhimbwi, cyangwa se munyandikire kuri WhatsApp yanjye 078 076 0551, muyandikire mumbwire ngo wa mugabo uvuga ibitari ukuri. Ariko je ndengeje imyaka igera kuri iyi gihe nakomeje gukurikirana politike y'u Burundi irimo ibintu utamenya, ariko
ikintu nshyigikira ni kimwe, nibareke nibura honorable agatorwasa bazamuha umucyo, ibintu bice mu mucyo, zambonera kure bazitera ishoti bazishyire ku ruhande mu gihe cy'amatora, ntaziyagire iyinjira mu kazu k'itora. Noneho mu gihugu cy'u Burundi bagaragaza umucyo, bagaragaze ngo abarundi bakunze Evariste Ndayishimiye, abarundi bakunze agatorwasa, bigaragare kandi byanagaragara ukuri mugahita mukubona, kubera ko ndabizi neza yuko honorable agatorwasa jewe nagerageje guca mu ntara nyinshi z'u Burundi. Naciye muri ya ntara ya Kayanza, naciye muri ya ntara ya Cibitoke, ahantu bita za Uganda hose, za Ntuze hariya, za Kibati hose narahaciye. Uciye Bubanza uzamuka hariya ahantu bita za Kirundo nabayeyo, Bujumbura nabayeyo, kandi ntabwo nabayeyo ciye, ni imyaka mike cyane, ariko ndabizi neza mu mitima y'abarundi ikiba kibi harimo. Ndabizi neza uba barimo wabayobora, ndabizi neza abarundi benshi niba batayobowe na honorable agatorwasa bazaba bapfanye agahinda. Nge mbivugiye hano kuri kamera ndabivuze. Dukomeze, ariko reka mbanze lo la vie, amazi ni ubuzima. Barundi kazi ndabakunda cyane rwose. Kwakomeje noneho nkibaza ngo kubera iki Pacifique Nininahazwe na Ntuze na General de Brigade Gaspard Baratuza kuki bahanganye nk'abasangiye amasambu, nk'abadikanije amasambu? Bibaho, byagakwiye kubaho yuko umusirikare ahangana n'umusivile kubera amagambo. Mu gisirikare ko bavuga ngo le discipline est le premier facteur pour que le militaire devienne effectif. Kubera iki baravuga ngo discipline niyo ya mbere kugira ngo igisirikare gitere imbere. Gaspard Baratuza ni General de Brigade cyangwa Brigade ya General nkuko wabivuga mu Cyongereza. Ariko se ni igiki gishobora kumvikana impamvu baguma baterana amagambo n'uyu mugabo wavukiye hariya mu Mparamirundi, uyu mugabo wavukiye hariya mu Kayanza, baterana amagambo bikagera naho bandikirana kuri Twitter? Ibi byose bijya gutangira rero, reka nk'uhidonito byuko byagenze n'icyabiteye nyakuri. Ejo bundi habiriya ntambara yo muri Minembwe, ingabo z'u Burundi, FARDC, FDLR, Wazarendo bikubitwa inshuro na M23 nkuko mwabyiboneye. Ndavuga ibyagaragaye ku mugaragaro, nta yandi mabanga njyamo. Ingabo z'u Burundi zimaze gukubitirwa hariya muri Minembwe n'ingabo za M23, nuko banga ibintu byahise biba nagahoma munwa, hahise habagahoma munwa mu gihugu cy'u Burundi. Muri bya bitaro bita Tanganyika Hospital niho bo bafite ukuri kose kw'ibyabaye muri icyo gihe. No kuvuga ngo cyabaye ni ikirere. Ingabo z'u Burundi zahise zikubitanwa na Wazarendo na FARDC na FDLR, bose ngo huru bahita bahunga ku mupaka w'u Burundi bajya ku bitaro bya Tanganyika Hospital. Ayo niyo makuru y'imamo. Abamaye amakuru bavuga ko abo bagabo bahungiye hariya bari bavangavanze migiseti, bari komu melange mora wahita homogeneous migiseti. Aba bagabo baragiye baravanga, noneho leta y'u Burundi ihita ibafata bose ibajyana ku bitaro bya Tanganyika. Abatashoboye kujya mu Kamenge kuko ibitaro ngo byuzuye casualty ku rwego rwo hejuru, my friend. Noneho ngo icyababaje abarundi ni kimwe, cyabanje kubabaza mbere yuko ibindi biza. Abarundi batuye hariya, aba bagabo ngo bagendaga aho mwavuga ikinyarwanda, abandi bavuga igifaransa, abandi bavuga igiswahili, urabyumva, abandi bavuga ikirundi, ari bo Barundi. Ariko ngo abagabo bari bitaweho, abandi bavuga iringano, ariko ngo abagabo bari bitaweho cyane ngo nabavugaga igifaransa, bakavuga igiswahili, bakavuga iringara, aribo bigaragaza yuko bari FARDC, aribo b'abasirikare ba Kiseke. Bikomeje kumvikana cyane. Noneho ngo ikindi cyababaje kikanababaza abaganga bahariya muri Tanganyika Hospital ngo nukuntu
abo basirikare bose bavurwaga, bamara kuvurwa bakwandika fagitire cyangwa resi do pema, ugasanga noneho banditseho yuko bari peye par FNDB. Ushobora kubyumva gute ukuntu umuntu aje avuga iringara n'igiswahili, ariko yamara guhabwa imiti bamwandikiye urupapuro rumwishyuza bakandikaho ngo peye par FNDB? Abakongomani baje kuba Barundi gute, baje kuba ingabo z'u Burundi gute? Birumvikana. Ibyo bintu rero byaje kuba akaga gakomeye cyane, noneho ubwo byageraga mu mirire. Ni ukuvuga ngo ingabo z'u Burundi zarimo zitwa n'inzara hariya ku bitaro bya Tanganyika hospital. Ugasanga umusirikare w'umurundi yabuze n'akawunga yo kurya saa sita, ariko umusirikare wa FARDC bazanye bakubitaniwe hariya muri Minembwe wiwe arimo ahabwa ngo ibihumbi bigera hafi 20 by'amafaranga y'amarundi byo kurya buri munsi. Naho umusirikare w'u Burundi aveze ati ni casualty, yarakubiswe ikibazo cy'umuriro ariruka, yahugiye mu gihugu cye aho kugira ngo bamwakire, ugasanga ahubwo ni uri muricwa n'inzara. Ariko ni gute ibyo bintu koko Pacifique Nininahazwe yago, ni gute ibyo bintu ashobora kubyumva nubwo yandikiye Gaspard Baratuza akamubwira ngo hari ibanga nanze gushyira hanze, ariko noneho nzarihashyira? Kubera iki yabimwandikiye? Kubera iki uwo mugabo Gaspard Baratuza yumva ko Pacifique Nininahazwe ashobora kubona amafuti nk'ayo ngayo ariko bikarangira atayavuze? Yaba arimo arengera ubuhe burenganzira bwa muntu? Kandi abasore be bagenzi be barumuna we bose, abavandimwe be barimo bafatwa nabi nkaho nta n'uburenganzira bafite muri pays natalia. Birumvikana gute? Ntabwo bishoboka. Sasa nawe mu kiganiro cy'ubutaha, ndabakunda cyane. Bye bye.